Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya kuali, madah berbunga masukkan bawang merah sikit yang dimayang, bawang putih sikit yang dimayang. wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai. Ni mak tok masak sayur, sayur petula air. Masak sayur petula. Bawang dah kuning, masukkan petulanya. Kemudian masukkan air. Masukkan sedikit garam, sedikit perasa, sedikit gula. Dan seterusnya kita masukkan suun dengan pucuk. Kemudian kita tunggu sampai dia mendidih dululah. Dia masak dulu sayur ni. Masukkan telur putih. Telur putih ni kita masuk, kita terus kacau lah. Terus kacau macam tu. Biarkan sekejap. Tak boleh kita boleh angkat. Okey, dah.